ngekhulu namashumi ayisihlanu nane, ikhulu namashumi amahlanu nane. Inkosi isiphakama amahlanu. Yakho
Sauli wathi lethani kimi umnikelo wokushiswa neminikelo yokuthula. Wanikela umnikelo wokushiswa, kwathi eseqedile ukunikela umnikelo wokushiswa, bheka uSamuel wafika, uSaul waphuma ukuya kumhlangabeza ukuba ambingelele. uSamuel wathi, wenzani? uSaul wathi, ngabona ukuthi abantu bahlakazekile kimi nokuthi awufikanga ngesikhathi esimisiweyo, nokuthi amaFilisti abuthene eMikmashi. Ngathi kalokhu amaFilisti ayakwehlela kimi eGilgali, ngingakhulekanga uJehova, ngaziqinisa
nganikela umnikelo wokushiswa. uSamuel wathi kuSawule, wenze kabi lokhu awugcinanga umyalo kaJehova uThixo wakho akuyala ngawo, ngoba uJehova ngaye eqinisile umbuso wakho kwa-Israyeli njalo njalo. Kepha manje umbuso wakho awuyikuma. uJehova uzifunele umuntu onjengenhliziyo yakhe. uJehova ummisile yena abe inkosi yabantu bakhe, ngokuba awugcinanga lokhu akuyala ngakho uJehova. Uma silapha siyizimenywa zikaNkulunkulu owathuma uShembe phakathi kwethu. uShembe wayengumuntu ongafani nabantu abaningi. wayengumuntu owesabayo, wayelesaba kakhulu izwi likaJehova, nemiyalo yakhe yayiphelele enhliziyweni yakhe. Akukho lutho uShembe ake alisola olwalukhulunywa uNkulunkulu, noma kusembhalweni noma kukuphi. Konke wayekwamukela ngenhliziyo epheleleyo. uShembe elimlandelayo wayengangabazi uShembe ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Kwaphelele kuye ngaphakathi enhliziyweni nokwenza kwakhe konke. Abantu ababe naye akukho ake athi abakwenze yena angakwenzi. uShembe wayenesibindi esikhulu sokumela umthetho kaNkulunkulu. Wawumela nangesikhathi esilikhulu esinzima kakhulu. Wathi uma esezohamba emkhaydeni kwalethwa udokotela kuye. Wayesethi udokotela, lokhu okuphethe kumkhuhlane ongelapheka, masikujoba manje uzawuphila. Wathi uShembe, cha, anginakwenza lokho mina, ngoba mina bengifundisa abantu impilo yami yonke ukuthi bangathembeli kulezi zinto enikhuluma ngazo. Manje-ke anginqabile. Ma uNkulunkulu esefikile akenze lokho azokwenza kimi. Angazi-ke ukuthi phakathi kwethu khona yini owayengalimela lelo qiniso kanjalo, ngoba abantu bonke bakwesaba ukufa. Kodwa uShembe akabanga nandaba nokufa. Waba nendaba lezwi likaNkulunkulu ukuthi lokho uNkulunkulu ayengithuma khona wayeqinisile, wayengangikhohlisi. Ayikho-ke enye into uShembe emoyeni wakhe eyayiphelele njengemiyalo nemithetho kaNkulunkulu. Ilokhu-ke okwenza ukuba ehluke kakhulu kubefundisi ababekhona ngaleso sikhathi, ngoba izinto eziningi ezilotshiwe lapha encwadini base behambela kude nazo, sebezesaba, sebeze bakha namaqhinga okuzibalekela. Abanye bavimbela abalandeli bey'nkonzo zabo ukuba bafunde iBhayibheli.
ngoba bethi iBhayibheli lizawubona amakhanda abantu kanti besaba imibuzo ezawubuzwa elabantu ngalento elotshiweyo. Bakwenza ke lokho baphumelela. Abanye babesaba okunye nokunye ngoba izinto uShembe ezamkhipha emabandleni la ake aqala waya khona ethi ufuna indaba kaNkulunkulu. Abokuqala bengabe umbhabhadise emanzini. Wathi uShembe nenqabelani ngoba kulotshiwe nje lapha encwadini la. Bathi kulotshiwe kodwa thina asikwenzi lokho. Futhi asinakutshelwa nguwe kuleli bandla lethu. Ma ungeneliswa yilokho esikwenzayo hamba. Uyelapha uzawufike wenze khona ke lokho okufunayo. Wahamba kuShembe esuke eNtabazwe. Ehamba nendoda yomsuthu. Beyofuna umfundisi obhabhadisa emanzini. Baye bamthola eGoli. Bathola uLishila. Wesa-ke uLishila esuka eGoli. Wazobabhabhadisela khona eNtabazwe. uShembe engakafiki kuleli. Wayese ekhonza nalo mfundisi. Obandla lakhe kwakuyi-African Native Baptist. Ibandla likamfundisi uLishila. Wahlala-ke nabo laba abamabhaptisti. Kodwa kuthe ngesinye isikhathi uLishila efikile ezobabona. Wafinyanisa isimanga ukuthi uShembe akazifaki icathulo uma engena endlini yokukhonza. Kwamethusa lokhu. Futhi yabona uShembe wayithandazela abantu ebeka izandla phezu kwabo. Abantu kukhuluma amadimoni bakhiphe yonke into, abanye bahlanze izifuba, abanye bakhipha amahlule ngaphansi baphile abantu. Wethuka kakhulu-ke lo mfundisi ukuthi lokhu uhamba okunjani ngoba babengakwenzi bona kuleli bandla. Wahlala izinsukwana uthe uma esezohamba wayesemlinga. Wathi Shembe ngithanda ukukhuluma nawe. Uthi-ke ngibona ukuthi awufanele ukuba khona phakathi kwamanye amahlelo amabanye. Ngakho-ke ngiyabiyala mina. Sengimdala izinto sengizibonile. Hamba usebenze lokhu uNkulunkulu akuthume kona ukuthi usebenze. Wayesiyaphendula-ke ubaba mkhulu. Wathi hawu mfundisi. Awuzukusho yini ukuthi ngiyahlubuka na? Futhi mina angigcotshelwe ukufundisa. Manje ngawuma kanjani? Uthi-ke uLishila qashe akukho muntu lapha emhlabeni ongakugcoba wena akwenze ube mfundisi. Ungabi novalo lokho engikushoyo ngikusho ngenhliziyo enhle nemhlophe, ngeke ngisho ukuthi uyahlubuka. Hamba kodwa usebenze lento uNkulunkulu akuthume yona. Uma kanjalo-ke uShembe emabandleni wayeseqala lokuhamba kweni. Vele kodwa-ke engumNazareth nje. Ngoba izinto eziningi ayifundisa abantu. Wafika vele yena ezenza. Wathi mayithi ningawagunda amakhanda. Wafika vele ikhanda lakhe lalingagundwa. Wathi mayifika lapha wangaba nandawo. Kwaze kwafika isikhathi-ke kwakhiwa umuzi wasekuPhakameni. Ngemva kwalokho
cha waqale walanda abantwana bakhe nonina ungakathi umzi wasephakameni wayethi baba bafika ngo-1913 sesisondele uChrisimisi baye bangenisa ujanijambuzi khona indoda eyayakhela iverelelo eyayisingumNazareth ihamba nobaba mkhulu kuthe-ke uma usuwakhiwa lo mzi wasephakameni wayesesitshela isalukazi esimzalayo wathi mama lo mzi engiwakhayo awufani nalo engiphuma kuwo wakwethu kwanontanda abashakayo kulo muzi utshwala abungeni nogwayi awungeni abantu-ke babesavamisile ukubhema lokhu okufakwa emakhaleni wayesethi-ke mama nawe ngiyathanda ukuba ngihlale nawe ungasakwenzi lokho asizange simhluphe lesisalukazi sakuvuma lokho wakhiwa-ke lo mzi wakhiwa ngalesi sisekelo sobuNazaretha esilotshiwe encwadini nina-ke umani lapha ningabantwana bakhe uShembe athunywa kubo uShembe wafike wanithanda kakhulu umoya wakhe wanamathela kini akabe sathanda lutho oluthandwa ngamadoda onke emhlabeni wathanda nina nje kuphela ethi-ke inkosi yasephakameni ayikho into ethandwa indoda njengomfazi kodwa uShembe wayengenaso isikhathi saleyo nto uthi amanye amadoda athanda ney'ngane zawo uthi kodwa uShembe wayengenaso isikhathi saleyo nto wayenesikhathi senu sokuthanda nina lo muntu-ke esifunde ngaye lapho kwakuwumuntu othandwayo njengani uNkulunkulu wamkhetha esizweni sisonke sakwa-Israyeli wathi lo muntu ngifuna abe yinkosi yabantu bami yayingakazi bekhona inkosi kwakukhona abaprofethi nabahluli kodwa abantu bahamba bafundekela lapha enkosini bathi sifuna usigcobele nathi inkosi njengazo zonke lezi zizwela balahla izwi likaNkulunkulu elalithe lapha niyakhona ningafundi lutho lwakhona nenze lokhu enginiyala ngakho igcino wami umthetho ningakwenzi enikubona kwenziwa ngabanye abantu base beyakhohliseka-ke ngoba kwakungabantu basemhlabeni bacabanga ukuthi uma beya ey'mpini ma izimpi zibehlula bese bethi besinganqoba nathi ukuba besinenkosi uNkulunkulu-ke wayesethuma uSamuyeli umprofethi lo omdala esethi-ke ngigcobele nangu umuntu ahola abantu bami abeyinkosi yabo uma esegcotshiwe-ke wayesebekelwa umthetho kwathiwa njalo ngosuku amehlo akhe akodlula encwadini yemiyalo ukuze ubukhosi bakhe buqine kwasefunyaniseka ukuthi lo muntu wayeyivila lokufunda imithetho kaNkulunkulu wayengenaso isikhathi salokho wayengumuntu nowayekhonze ukulima kakhulu kuthe ngesinye isikhathi uNkulunkulu wayesemthuma
wathi akahamba yolwa namaphilisi uma esethunywa-ke uthi-ke umprofethi lo mdala uSamuel uyawufike umise impi ngiyawufika mina bese ngiyayibusisa le mpi ngiyicelele amandla kuNkulunkulu uthe mayihlezi lo muntu elinde lezi nsuku abantu bakwa-Israyeli base bengenwa uvalo bathi hawu sawuze sibulawe ngabantu singathandazanga babaleka baphinde emakhaya basala laba abasalayo bayinosana na inkosi leyo uSawula yayithi ingenwa uvalo yayisithi cha naba labantu esilwa nabo besondela yayisithi-ke lethani lapha kimi ngenze ilathi ngishise umnikelo wokushisa ukuze impi ibe namandla wayengakugcotshelwe lokho umuntu wayegcotshelwe lokho kwakunguye uSamuel uthe uma eqala nje uyaqeda ukushisa lento ayishisayo wase qhamuka umprofeti uyambuza ukuthi wenzani uthi lona ngibona abantu bengibalekela ngabona ukuthi sihlaselwe ngamafilisti singathandazanga ngathi-ke angithandaze ngenze umnikelo wokushisa ngiqhele kuNkulunkulu wayecabanga ukuthi wenza kahle kanti wonile manje kanti useyalahlwa uNkulunkulu usephelelwa uthando lwakhe ngoba wabona ukuthi umuntu ongalaleli ongekho uma-ke ekhuluma naye umpristi lo mdala uthi wenze kabi uyabona-ke ngalesi senzo sakhe uNkulunkulu uqinuke kakhulu umbuso wakho-ke manje awusewukuma uthi ngoba ngabe ulindile ufike mina ngithandaze ngicelele kuNkulunkulu wena lana ubukhosi bakho awuqotshele ukwenza lento yenzayo lo muntu omdala wakhuluma kabuhlungu uSawule wangalalela lutho nezizathu zakhe akazange ayilalela lowo engangikhuluma ngakho kimi ngithi nibobheka ezizathu zenu zokona azilutho kunezwi likaNkulunkulu noma ngabe zinhle kangakanani noma ngabe zilaleleka kahle kangakanani kodwa uma izwi libekiwe phezu kwenu ukuthi niyawuba nje niyakwenza lokhu ningakwenzi lokhu uma usuphambuke kulo uhlubukile baningi abahlubuki abakhona abagqoke ingubo emhlophe ma ethi-ke inkosi yasephakameni umhlubuki ubonakala ngani ithi-ke okuncane nje ubonakala ngokusola asole konke okwenziwayo yonke into eyenziwayo lapha ingabi lutho kuyena noma kuthandazwa kungabi lutho noma kuhlatshelelwa kungabi lutho noma kugidwa kungabi lutho noma kwenziwani nje kuye kungabi lutho laba abakwenzayo abadabukele akhathalele bona ukuthi hawu Nkosi yami baze bahlupheka laba bantu akulutho lokho omunye umuntu wakholwe ahlale nje lapha phakathi kwebantu nize nikhohle kanti akabhajatisiwe nethilithi lokubhajiswa akanalo
yini na uyazedelela zonke izinto ezamiswa uShembe. Ethi-ke inkosi abanye abaphelele ey'ntweni zonke, khona abantu abakholwayo abangaze bangaya esizweni, nabo bathi bangamaNazareth. Abanye abanayo imvunulo ephelele. Amadoda ithi inkosi yasePhakameni kwathi imvunulo yawo ibobantathu. Ithi noma ungaphelele kukho konke lokhu uhlubukile. Ngoba kuzofika uyihlo noyihlo omkhulu athi mntanami ngahamba ePhakameni ngenayo imvunulo yasePhakameni. Usine. Manje wena ngoba usini awuvunuli yawenze njani? Lapha kulokuhamba asivunyelwe ukuhamba ngokuthanda kwethu. Uma sihamba ngokuthanda kwethu phambana nezwi likaNkulunkulu. Siyafana nale nkosi ebengifunda ngayo. Ngoba nayo yayingaphingi, yayingathakathi, kodwa yephula nje umthetho. Eyayicabanga ukuthi awulutho, kanti usesibuka impela uyalahlwa. Uma esekwenzile lokhu wabuye wathunywa lo muntu, kwathiwa akayolwa nama-Amaleki. Incwadi yona le kaSamuel wokuqala. Isahluko seshumi nesihlanu. Saqala evesini lesikhombisa. uSawuli wanqoba ama-Amaleki kusuka eHavila kuze kufike eShuri elibhekene neGibhithe. Wahamba wabamba u-Agagi inkosi yama-Amaleki ephilile. Bonke abantu wabaqeda ngobukhali benkemba. Ngepha uSawuli nabantu bayeka u-Agagi nezinhle izimvu nezinkabi nezilungileyo namawundlu nakho konke okuhle. Babengavumi ukuqeda impela, kepha izinto zonke ezimbi nezinamacala baziqeda impela. Izwi likaJehova leza kuSamuweli lithi, sengiyazisola ngokuba ngibekile uSawuli abe inkosi, ngokuba ungihlubukile awagcinanga amazwi ami. Sengiyazisola ngokuba ngibekile uSawuli abe inkosi, ngokuba ungihlubukile awagcinanga amazwi ami. Wajabuka uSamuweli wakhala kuJehova usuku bonke. uSamuweli wavuka kusasa ukuya kumhlangabeza uSawuli ekuseni. Kwabikwa kuSamuweli kwathiwa uSawuli wafika eKhameli bheka wazimisela inkumbuzo, wesuka wadlula wehla waya eGilgali. uSamuweli wayesuka waya kuSawuli. uSawuli wathi kuye, mawubusiswe uJehova, ngilifezile izwi likaJehova. uSamuweli wathi, kuyini lokhu okukhala
ukukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo. Wathi uSawuli babuya nazo kuwo ama-Amaleki ngokuba abantu bayeka okuyizona ezinhle izimvu nezinkabi ukuba bamhlabele uJehova uThixo wakho. Ezinye siziqedile impela. uSamuel wathi uSawuli, yeka-ke ngitshele lokhu akushiloyo kimi uJehova ngaloku busuku. Wathi kuye, khuluma-ke. Samuel wathi, lapho wawusemncane ngokuzibona kwakho, awenziwanga yini ube yinhloko yezizwe zakwa-Israyeli? uJehova wakugcoba ube yinkosi yakwa-Israyeli. Jehova wakuthuma endleleni wathi, hamba uye uqede impela izoni ama-Amaleki, ulwe nabo baze baphele. Awulalelanga ngani izwi likaJehova, kepha wagijimela empangweni, wenza okubi emehlweni kaJehova. uSawuli wathi kuSamuyeli, ngilalele izwi likaJehova, ngihambile ngendlela angithuma ngayo uJehova, ngimlethile u-Agagi inkosi yama-Amaleki, ngaqeda ama-Amaleki impela. Lo muntu-ke ngalokhu kungathandi kwakhe ukusondela kule mbhalo akuthiwa bohlala ayifunde, akamazanga uNkulunkulu. Wayezwa nje kuphatha igama lakhe kodwa wayengazi ukuthi uNkulunkulu ngubani. Mhlawumbe engqondweni yakhe wathi mayesebekiwe seyinkosi wase kufika kuye ukuthi naye uNkulunkulu. Manje-ke akanakulalela lutho olushiwo noma ngabe ubani. Uthe uma esethunywa-ke ukuthi ayolwa nama-Amaleki, wanikezwa umyalelo kwathi ungashiyi lutho, bulale yonke into nezimvu ney'mbuzi ney'nkomo konke ukubulala, udilize namalathi lawa abashisela kuwo iy'ngane zabo bethi benzela uNkulunkulu umhlatshelo, ngoba uNkulunkulu akabakhulu laba bantu bayizoni. Mayesefika-ke kulepi wababulala laba bantu, wayesethatha inkosi yabo u-Agagi esebuya nayo. Base beqoqa izimvu ney'nkomo ezinhle sebeyiletha kuye ukuba enze umhlatshelo ngazo, kushuthi-ke ezinye zayo zawusala ayifuye kube ngezayo. Lapho kufika izwi likaNkulunkulu kulo mprofethi omdala, lo muntu engamgcobayo ngamphakamisa ngamenza waba yinkosi yabantu bami. Ngiyazisola naye ngoba akawagcinanga amazwi ami. Manje-ke njengoba silapha nje, uNkulunkulu uthini ngathi? Yaye sikucabange lokhu ukuthi njengoba sibuthene sembethe ingubo yakhe emhlophe, bonke abantu bazi ukuthi singamaNazareth. Lo Shembe esimlandelayo ma engafika namuhla lapha phambi kwethu, angafika athini? Angafika athini? Ngaba kuhle amaNazaretha uma uNkulunkulu efika phakathi kwethu engeke alikhiphe leli gama lokuthi ngiyazisola laba bantu ngabanika ingubo yami emhlophe. Awagcinanga amazwi ami. Ngeke ngabona isimanga ephepheni kulezi nsuku. Umfana angimazi wakulethile eshaya idinga faka ingubo emhlophe yona le nyembele emcimbini othize, wafaka nemigexo le eney'thombe, wafaka nomqhele ekhaya. Uthini uNkulunkulu?
lonkulunkulu owathi uShembe ukuba anike lezi zinto kwakungezokudlala bakunesizo ezokunqoba usathane le ngubo yeshaya inyuka lapha eThekwini eyinkantolo nasey'daladini zakhona ngelilanga ngathi ngiphuma enkantolo imoto yama ivalwa amarobhothi ngathi uma ngiphendula amehlo nje ngafika inkosikazi umkhokheli gqoke nesiphika sayo ihamba nenye ewumakotshana nje ngapha esandleni sokudla salomkhokheli kume insizwa yendiya iyabhema iwudonsa lo sikilidi mayisiwukhiphi ibisiphendukela kulo mkhokheli iwuthele lapha esifubeni kuso lesi siphika okuthiwa siyisifungo sengiyazisola ngoba nganikeza abantu engathi uShembe akabaqoqe ingubo yami emhlophe abagcinanga amazwi othi-ke uma eyiphendulela uSawuli othi sikhethe ezinhle sazokwenzela uNkulunkulu umhlatshelo ethi indoda endala kusuka kuyini wona lo mhlatshelo kunezwi likaNkulunkulu ngempela-ke eNazaretha kunjalo noma uNkulunkulu singamthokozisa ngayo kodwa uma siphambene nomthetho wakhe singabahlubukile nomoya-ke mningi uqhamuka ngey'ndlela ey'ningi abantu laba baseNazaretha sebeyawedelela umthetho kaNkulunkulu abasathandi ukuhamba ey'ntweni uShembe abafundisa zona uyabayala-ke endleleni uMosi kuthi ningazenzi lukuni intamo zenu njengoba uNkulunkulu esenithethile nje wanikhipha eGibhithe wanibiza wathi ngabantwana bakhe qaphelani intamo zenu ningazenzi lukhuni kwabanjani wathi luphelile umuzi waseJerusalema ngenxa yezono zabantu uma silapha size esibukweni sokuba sizibuke ukuthi njengoba sikhona nje sihamba kanjani lo nkulunkulu osibizile ungaphi kwethu lo nkulunkulu osibizile angasho ukuthi uyayisola ngathi ngoba ubukhosi bukaSawula baphela ngalelo langa ukuthi uNkulunkulu sengizikhethele umuntu onenhliziyo yami ukuba ahola abantu bami ngoba lo mntanami Sawula bengimthanda kodwa ungihlubukile akawagcinanga amazwi ngithile kini ngokwazi lokhu ukuthi noma nini noma nikuphi uma uphambana namazwi kaNkulunkulu uhlubukile ma uNkulunkulu ekhuluma into kuwe wena ungayenzi uphambane nayo ungumhlubuki akudingi ukuthi uze uphinge noma uthakathe noma webe noma ungangakwenza konke lokho kodwa ma ungalilaleli izwi kaNkulunkulu uhlubukile akukho lutho uShembe angalushiyanga enilindele ukuthi izawusungulwa yini namhlanje cha ngisungula lo ngawubuza kona lokho angafica nikwenza ukuthi uShembe wayethe akubokwenziwa kanjalo yini abantu abanalo uvalo
bayeza nje nakini umuntu azocela into azi kahle ukuthi ayenziwa kulomkhono ayisele uthi ubaba ngelinye ilanga wathi esibhukwini eGetsemane ebusuku wafica umuntu eguqile lapha eParadise ethandaza ecela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akabulale usibani bakhe uthi ngethuka kakhulu ngangani ukuzwa umuntu ethandaza kanje bayakwenza-ke abantu umuntu azocela into ayaziyo ukuthi umthetho kaShembe awuyivuki ngelinye ilanga sasisentabeni kwafika umkhokheli ehamba nentombazane uyabuza kubaba uthi nifike nini wena mkhokheli kwakungasegoli lo mkhokheli uthi sifike ngomgqibelo baba hawu wathula ubaba wayesethi uyakhuluma uthini uthi-ke baba ngihamba nale ntombazane izocela umntwana uthi ubaba igane kwabani ayiganile baba hawu wathi baba suka la izinto ey'njalo zikhona nalapha phakathi kwethu nalapha phakathi kwethu zikhona izinto ey'njalo umuntu eze kimi azobonga umntwana ozalwe ngabe indodakazi yakhe ngabe ubani engashadile ndawo lo kukhuluma engikukhulumayo izinto abantu abacabanga ukuthi zincane kanti ziwukuhlubuka okuphelele njengoba ngisho nje ngithi uSawula wayengamazi uNkulunkulu baningi abantu la abakade bakholwa kodwa namuhla bamazi uNkulunkulu wababizayo abazazi izinto ayithandayo nangayithandi baye bafuna ukuhamba nje phezu kwazo ubese uyamangala hawu laba bantu mabengena lo Shembe owababizayo bawumbona kanjani bawumbona kanjani lo nkulunkulu owababizayo ingoma ekhulu namashumi amabili nane ikhulu namashumi amabili nane basinda ngokuphephisa
lapha sihamba engozini phakathi kokuqaphela isono nokugcina izwi likaNkulunkulu. Ma uNazareth uhamba phakathi kwalezo zinto, ngantanye kunesono, ngantanye kunokugcina izwi likaNkulunkulu. Sonke sisebenzela into yinye, sisebenzela uhambo lwasezweni elizayo. Laba bahlangabeze sihlabelela ngabo sonke siyabafuna ukuba mangihamba noma wena mawuhamba babe khona bakuhole bakuyise emzini wokuphumula. Uma bengekho laba hlangabezi uyawubethunga, uzolahleka. Kodwa laba bahlangabezi bayakhiwa, bakhiwa ingaphakathi lakho, bakhiwa unyawo lwakho lapha uhamba khona, ukuthi uhambaphi, hamba endaweni enjalo. Imaphi amaphunga ahlangana nawo kulezi ndawo hamba kuzo. Uma ubuya namaphunga amabi, nezandla eyingcolile, neinyawo eyingcolile, nenhliziyo enjalo, laba bahlangabezi bayadumala bese bebuyela eceleni, bese buyela eceleni. Njengoba silapha nje sizokhonza, ikakhulukazi sizokhonzela impilo yezwe elizayo. Kuba lokhu kuhamba kwethu uNkulunkulu akubone, akulobe, nakho akusikho ukuhamba okulula. Ziningi izinto ezibonayo abantu bakaNkulunkulu bekhona la. Ngesinye isikhathi kwabuye intangakazi, kwase kufika indoda kubaba ephakameni, yathi mayithi ifuna ukukhuluma yayithi yakhala. Uthi ubaba ngase ngibuza ngathi hawu imeko kaNkulunkulu yini, kwenze njani, ukhalelani na? Wathi baba angazi, bengisentabeni ngiyokhonza khona uNkulunkulu. Nje manje angikwazi ukuhamba kwami ukuthi kube njani. uNkulunkulu ukubhalile yini? uNkulunkulu mina ungiphile yini isibusiso salaba abantu abebesentabeni? Uthi baba yini na? Uthi cha Nkosi, kuvela abantu lapha, khona lapha phakathi kwebantu, babonisa abantwana bami, bangabahambisa ngendlela kaNkulunkulu. Manje kungakho-ke nje ngithi angazi noma lokukhonza kwami bengizokukhonza uNkulunkulu ukubonile yini. Sonke-ke uma siphambi kaNkulunkulu kufanele silinde, sithandaze, sicele enkosini yasephakameni, Nkosi, lokhu kuhamba kwami lapha kuJulayi kulobe, kungabi khona lutho oluzodumaza lokhu kuhamba kwami. Uma ngihamba, ngihambe nesibusiso lesi ebesamukeliswa bonke abantu abebekhona enhlanganweni bezokhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu wanibiza yena ngokuthanda kwakhe, akukho lutho enanimenzele lona, akukhona kuhlakanipha, akukhona buwula. Umlusa nje wakhe ethanda ukwakha udumo lwakhe ngani. Amen.
uthi ubaba ngesinye isikhathi phakathi kuka-1940 no-1941 wayelele esephakameni wabona ephuma lapha endlini yakhe ekhuphukela la ngakule ndlu wakuthiwa yisesikoleni kema ekhanga khona wayesefika iy'ngane ezine lezi ngane ziyangokushiyana ziyelamana intombazana endala cishe ineminyaka ewu-14 umfana oyelamayo mhlawumbe na uno-12 loku okunye kwentombazane cishe iyishumi bese kuba umfana omncane oneminyaka cishe u-8 uthi lezi ngane abeseyibona ukuthi lezi ngane akusize zalapha ephakameni bese ngithatha uswane ngishayele lezi ngane ngizokwenzani la ngizokweba bese ziyakhala lezi ngane kakhulu bese kukhuluma le endadlana ithi asinababa asinamama asinamkhulu asinagogo asiwo thina baba masela kuthiwe kufika iphupho kukhuluma le elamendala uthi-ke kufika iphupho kulo omdala lathi kuye asize lapha ephakameni nizokwenzani na sizokondiwa lapha ephakameni siyawufike sithole obaba siyawuthola omama siyawuthola awodade wethu siyawuthola nabafowethu sithole nomkhulu sithole nogogo lezi ngane uthi baba bese ngidabuka ukuthi hawu ngashaya ingane ezihluphekayo ukuthi kwakungembethe lutho kwembethe izinto ezamaninginikazi lowo mncane impela ungathi kwakumbethe nje mhlawumbe into eyodwa futhi ngase sibuze ukuthi hawu abafundisi basey'nkonzweni zenu bathini na ithi ingane basikosha manje ke kuthiwa size lapha ephakameni sizothola abafowethu nodade wethu sithole nobaba sithole nomama lapha phakathi kwenu kukhona iy'ntandane kodwa kuye kuthi njengoba sihleli kanjena ingabuzwa nokulamba uNkulunkulu esimkhonzayo ayisuthise ngomoya wakhe wasezulwini lo moya-ke ophakathi kwenu ningawoni lo moya ningawoni ngibowubheka onisebenzele baningi abantu abalethwa uNkulunkulu la ngokuhlupheka kwabo sifike singabaphathi kahle sikhulume nezinto ezingafanele ngabo abanye abantu lapha kuloku kuhamba bahlutshulwa izinto ezikhulunywa imilomo yabanye abantu ukufa-ke loku okubi namanga asemaningi lapha phakathi kwethu kanti ubaba wakhe sezawuhamba emhlabeni wakhala kakhulu ngaleyo nto wathi iyodwa into engikhathazayo ngani maNazareth ulimi lwenu alikaqondi anikasho ukuthi into ngiyizwile noma ngiyibonile ninamanga uthi-ke amanga mabi nami ngangingawanakile uthi kodwa kwathi ngaleli langa ngaya kubaba ngakhuluma naye uthi ngabuza into kanti lento engiyibuzayo ijulile kakhulu uthi wayesethula esengibuka akangangiphendula wathula wayesethi mntanami njengoba ngithule nje ngiyacabanga ukuthi lento ibuzayo kufanele ngiyiphendule kanjani kuwe uthi ngoba nginey'nto ey'mbili manje ezimela phambi kwami kuphakathi kokuba ngikuphendule ngikukhohlise ngenzela ukuthi usuke lapha phambi kwami
ngiphakathi kokuthi ngitshele iqiniso manje iqiniso ngesaba into eyodwa ukuthi usemncane ingqondo yakho akakulungeli lokho ma usheshe ukuzwa funa uwonakala uthi kodwa lokho kokuqala ngikwesaba kakhulu ukuba ngisikhohlise ngoba mntanami ma usukhulile ngoba ma usukhulile vele le nto uzoyibona uzozibonela wena uyothi ma usuyibonile le nto kusukela ngalelo langa bese uyaqala ungabaza yonke into engake ngakufundisa yona nengake ngakuxoxela yona ngoba uyokwazisa enhlizweni yakho ukuthi ubaba wake wangikhohlisa baba wayenamandla uthi ke konke ngakufundisa kona uyoqala ukungabaze ngalelo langa amanga-ke mabi ngaleso sizathu awuphinde wathembeke ma unolimi olubi ubuxoki-ke buningi phakathi kwebandla iyona nto engikhathazayo kakhulu ngani ukuthi namanje anikaphumi kule nto kanti ukwethembeka kwenu nobuhle benu buseqinisweni uma niseqinisweni niphambi kaNkulunkulu okunye engikubonayo abantu abaningi abathanda ukuvuma isono noma umuntu esesolwa angathandi ukuzibuyisela kuNkulunkulu agezeke omunye athi hhayi akuyimingeza siyakwenza lokhu sibaningi manje-ke le ndlela esikuyo yindlela yomphefumulo kabani mphefumulo kabani mphefumulo wakho nowami sonke nje basilana nje sinemizi sinemindeni sinabafowethu sinodadewethu sinobaba kodwa akunakwenzeka ukuthi kuye ngokuthanda kwakho ukuthi laba bantu uphinde ube nabo ezweni elizayo bakhona abangenza ukufinyelela babanjwe kuthiwe manini aninakwenzi kulaba naloku nangaloku nangaloku kodwa abantu bayathanda ukuba bahle ma kufanele babe bahle bangafuni ukusebenzela bangafuni ukuzilungisa bangafuni ukuzikhokhela bangafuni ukuzibuyisa ekwedukeni kanti uShembe wayezele lokho uShembe akathinywanga kubantu abangcwele wathinywa kubantu nje ababi abanezona abanjengathi kodwa abathandayo ukubuyela eqinisweni abathandayo ukugezeka abathandayo ukuthi leli gama likaShembe elithi mntanami libafanele mayethi kubo mntanami ezwe naye ukuthi ubaba ukhuluma nami nje ukhuluma nomuntu ofanele ngoba akekho umyise wenu la aninaye nomfundisi aninalutho ninoShembe nje kuphela uyena owumkhokheli wenu uyena oyiyo yonke into oyiyo yonke into ngoba yena wadela konke njengoba bengisho nje ekuqaleni walahla konke nezinto ezithandwa ngamadoda onke wayishiya waphilela nini manje-ke uyena baba wenu-ke lowo mina njengoba ngihleli nani-ke ngibuze kuye ngithi Nkosi laba bantu uyababona yini laba bantu uma bephambi kwakho bayikho lokhu owawuzokusebenza na ayikho into enginganenzela yona mina uShembe onaziyo uShembe njengoba nilapha nje unazi lonke ngamagama enu ney'bongo zenu mina angibazi abanye abantu ngazi labo
njengoba ningaka nje bengingake ngikwazi mina ukumema kodwa yena uphumile agibela leli yazi lakhe elabonwa umuntu le entangakazi wathi ngibona inkosi yasekuphakameni igijima ngehashe emkhathini selidulukela imani yathi ngiyamema abantwana bakhe uyabaphelele lapha entangakazi uzawubenze njani nawe uthi uma sebefikile ngizawubabhala uthi wayesethi woza no uthi wayesevula indlu uthi ngafika amabhuku amaningi wayesethi uyawabona-ke la mabhuku ngathi ngiyawabona baba wathi lapha ngibaloba awakakhethi ukubaloba nawe wathi ngibaloba njalo uma befikile noma bekujulayi noma besentangakazi noma besejudiya noma bekuphi lapha ngikhonzwa khona ngiyabaloba manje-ke ngibokubheka lokho angathi uNkulunkulu uma ephumile iy'nkalo zonke zalo mhlaba ehambe nimeme bese lithi uma seniphambi kwakhe bese nimfuka nenze konke okuyisicunulo kuye abantu abahle abahleli kanje abangadli lutho olumnandi abadla indaba kashembe kuphela kube yiyona ebasuthisayo basuthe umoya kashembe abantu ukuthi uma kukhulunywa indaba kashembe kuphele ukuthi ngijahile ahlale phansi nabo ngoba uzwa ukudla okuyikona akusukelela anizile ukuzokwehla nenyuka emathemini anihambi ngalokho nihamba ngendaba engaphezulu kwalezo zinto nihamba ngendaba kaNkulunkulu indaba yomphefumulo nihamba ngento esimele sonke nje bathile ukuthi kusasa umphefumulo wethu uyawubuzwa kithi ukuthi ngesikhathi sekhona-ke wenze njalo ngitale sikhuluma nathi kunabantu abangaze bangabakhona emhlanganweni noma yiphi imhlangano akakaze yena bekhona ahlale nje abe semhlanganweni uyayithatha ilive emsebenzini uma eyoganisa noma eyokwenzani kodwa akakwazi ukuthatha ilive yokuyokhonza uNkulunkulu akakaze athi nje cha bezokunikela izindaba yokhonza uNkulunkulu kodwa lo muntu ufuna abahlanga bethu uyabafika kula bahlanga bethu laba kade sihlabelela lapho sithi yelula isandla sakho ulibusise uyawubusisa luphi-ke wena uhambo kuwe ngoba awuzungabandawo wena uNkulunkulu enihamba ngayo anikhokhele anibeke njalo entendeni yesandla sakhe ningasuki kuye ningakhohliswa lutho ningakhohliswa muntu akukho lutho oluzayo akuzi lutho iloko kukhona kuphelele selokwafika nakho uShembe kunjalo ningacabangi ukuthi nizawubuye nikuphucule kube enye into uyawuthi uyenza ahambe uShembe angabikho bese kusala wedwa belula uzizwe noma uhamba ukuthi ngilula abantu abahleke abazibonayo ukuthi awungathi sengihambaze inkosi yasekuphakameni iyabona uma isithunywa sesibalekile kade ihlangane nomuntu lapha ebhambayi wayethuka yayisicunuki simbamba ngomphimbo wathi uma eqeda lapho wezwa ukuthi hawu sengihamba ngedwa wayesephuma bheka le kwaZulu akohlabisa emasakini uyaphi Shembe na yofuna isithuba sakho
sibone okube ngikwenzile saNkulunkulu. Uma kunjalo emthini omanje lo omile kunjani kuwo? Wena ubonani wena? Ubonani wena? Lesi sihlabelelo sakhe esithi Nazareth oyingcwele wasiqamba kanjani? Ayofuna isithunywa sakhe esathi mlandela. Angazi maNazareth ukuthi kuloku kuhamba nizibeka kuliphi ibanga. uNkulunkulu wenu enimkhonzayo niye nimbone kukhona nokude sezulwini. Ngiyambona ke ngamzukane nafike ezulwini. Ngoba Shembe anifanele nibe njalo. Nifanele ngabe uNkulunkulu wenu ngiyambona nikhona la. Ngoba abaningi abakhona bafike kanjalo. Babe ngakho kulo kuhamba. Wafika yena uShembe wabatshela wabamema wathi wozani ngilandele ngiyangifike endaweni ethile. Bavuma ke bamlandela. Mase ufike lapha uShembe akaselutho. Imithetho yakhe ayiselutho. Konke kwakhe akuselutho. Okukhulu manje sikungosibanibani noma sibanibani. Esizawuhlangana nabo sikhuluma ukuthi nokuthi yonke lento ayinamsebenzi. Kuhlangane kukhulunywe ngamagama abanye. Akubazi ke ukungcwele benu bunhloboni. Lobu obebuqale ngesikhathi kukhona umuntu onesono. Mayengekho umuntu onesono awuzazi noma ungcwele noma ungcwele. Kodwa make kwakhona umuntu onesono ungcwele ke wena. Ubungcwele bulobo. Ukhona umuntu obangcwele ngesono somunye umuntu. Cha ngeke kwenzeke lokho. Unjalo njengoba unjalo. Noma ngona lo muntu uthi uJesu ukhuluma ngomfarisi owayithandaze memeza kakhulu ethi ngcono mina uNkulunkulu kunalo mthelisi. Abanye bethu banjalo bangcwele ngoba usibanibani unezono. Into efana nale ngilinganisa ngayo uJesu ayikhuluma ngayo. Usale ubangcwele ngoba kunabantu abanezono. Phelela nje wena esikolweni bakho. Ngokwazi umthetho nokuyigcina imithetho yakho. Asizile lapha ukuzovakasha. Cha. Asibona betheku njengoba sila. Sizeke uNkulunkulu. Lofuna yena ukuba asibone. Ukuba asibone. Asihawukele kukho konke esinakho. Asigeze. Sikhanye. Ngoma yamashumi ayisikhombisa nane. Amashumi ayisikhombisa nane. Inkosi ukuthi siphakame ngomhlaba. Sibu shunya ezayo.
lami